Le ndlu ingxenye ezindlu esizishiyile lapha ezekhiwayo lapha eWard 2 eziwu-750. Iproject yakhona lezindlu iphase yokuqala. Uma le phase isiphelile izindlu zizobalela lapha ko-1,700. Kanti bekade sise-Ward 108 ekuseni. We have also unveiled a few houses which are part of a huge development. Phase 1 is done. It's delivered close to 500 houses. Kanti-ke sezidlulile lapha khona lapha kwaNqethu. Babekhalile-ke ukuthi hey amanzi siyayinkinga ngoba le reservoir yakhelwe nje yakhiwa ngesikhathi imizi semncane kwathiwa ngo-2021 sekunemizi engaphezulu kwa-2,500 emisha. Manje le reservoir ibingasakwazi ukuba namandla okuphakela bonke laba bantu abakhona kuleyo ndawo. Ibisinikeza amalitha ayimiliyoni, manje sesinikeza amalitha awu-6 million. Safuna nomgaqo omuhle, nomgaqo lapha eWard 2 uyingxenye yemgaqo owu-6 esiyakhayo. Sisebhuqwini siyenza itiyela. Siwakhela umgaqo-ke ngemali engango-6 million rand, 1.6 kilometers. Kuyasithokozisa ukuthi lento iguqula impilo zabantu izenza zibe zinhle.